Vho-Paul Makauta vha ndanga parula hune vha khou shuma tshigwevho tsha u vhulaha. Avha Vho-Makauta vho ḓo wanala mulandu wa u vhulaha nga ṅwaha 2010 he vha fhedza vho vhofholelwa dzhele nga parula miṅwaha miraru yo fhelaho. Vho-Makauta vha miṅwaha ya 36 vho fariwa nga Ḽavhuraru nga murahu musi vho nyadza khaidzo ya mapholisa. Mr. Makauta, the current charge against you is malicious injury to property. The state and your attorney for this matter will be remanded for further investigations. I believe I agree to understand that involves them envisaging adding other counts, other charges to 25 March 2022. Ndivho ya mulandu wa upfi vho pwasha mafasitere a zwifhaṱo zwa khothe ya ndayotewa a i athu ḓivhea. Nga nnḓa zwenezwo a zwi athu vha khagala arali tshiwo itshi tshi na vhuṱumani na mulilo we wa ṱaha wa fhisa tshifhaṱo tsha phalamennde ngei Cape Town. It's just an individual act, and whether or not it's linked to the Cape Town one, investigations are ongoing, but at this point we don't have information that suggests that this case is linked to what happened in the Western Cape. Vatshimiswa tsha ulangi ya vhutshutshisi lushaka kana NPA vha ri tshiwo itshi tsha u tshinyadziwa zwifhaṱo zwa khothe ya ndayotewa vha khou tshi dzhiela nṱha vhukuma hune vha ri ndi u lwa na mashumele a mulayo.